kipai ba agar ilum kasih berjaya dia kintip ya kijing sisa baro kibaja haga balang presbyterian mokar kabadai kabalang kemi jong kibalang hari kasih berjaya dia kabala mat sibun kijing hakini kisnem kibanai kitayo kabala dia kum udukhat jong kabalang presbyterian mokar ngamla pansuset ya kani kijing sisa kini ban pang namar baya kijing sisa la dala set no kipai ba kinum so tho te kum ta afun pau so yisin kijing so ipi ba pi so tho ya kijing thmu banga bading khot jong ka balang presbyterian mokhar akhot akar pa ipi ba pin mi ya kani ha ki media ka jong pi khnang ba ki pai ba akar rilom khasi ba jaintia kin tip lut ya kijing sisa kumle pi kalong kumle kini kijing ja barok ka kiwan ja kesan da baka balang kayo jintip da ka executive committee baka balang ka ja pisa da ki klur sau klur riu phosan lak tengka da bala ja kumta ka executive committee jong ka balang kia kim kia pon ba kia don kitemen pasan khan riu ngot kia don ki pastor riu ngot kia keren hapreng kata ka jintip akas kimit balang hi wut ki liu khot ki lek sako bestri lada pim file FIR ngin file FIR kela ya ke executive body jong komiti balang presbyterian mokhar kumta gi bopli kim tip kele sedang punya perkhat sini satai ke simpor bat khat do pastor in charge jong ke balang dan syu ti kre pen bor ya pastor McDonald Pingro baun sign ya kini ke FIR ta ka jing ya keren jong ke executive committee kira priang bat ulasan bat kataru hoax dem arajar kat kendar hadirin kat tu kat nisdem ho arajar afuar kasinot semi ka penmi ya ka bon ka ba te lakam ya kejinglong de pastor nga kemen hadu kata bakas sinot kisinot semi sinot pleng sinot mi ni riboy sinot kidewan penmi ya kum kidi ki an bante la kami ki pastor mangalai ini pastor menta kila buon ka kam perthei kila buon ka kam ka bakim le si ka kam jang ublai kila yo lai lan hadu kata ba kila shimmi ta ka kam sakri blai kum kata ka kam sarkar ngara sutunat bhai ka sinot sakni ai ka burom ya ki nong penya jang sinot sakni kila le syai ka batei kita la kami ki pastor kalau sya ka burom hinrei haka wene kita ki kendon bagi penmi hau arajar arhuar ko ong bagi pastor kimla banyak simbentah kino ki kam ki bamde ki kam jong bulai ngapriang tiu pastor jeng yukli kan hato namar bakani ka bon kami hu arajar arhuar kan kata ne em yu namar baula le ki kam perthei urasain FIR kadi kam perthei da baki ulah kali kata tip kasimpor ki banjubab kia penmi iki suki nda kita kin san ribut ki pastor ki dan bentah komiti jongka presbyteri ne jongka sinat ngam datip kiwanya fu komiti balang ba mlele da sai tira daura ong maki mlele ulah ko ngu ti bani sai u ko ngu bani sai u lek sa sinat office KGP sinat sami kim priang yu ki kantai kim sha unrum ukanya fu kita exit committee jong kabalang mokhar ka sim khiai gani ka tho sama ka bale king kim sha yu pastor pengrup abang nila ong ulamin jo banwan sign kim juba tho asa kui ka sitiru kim juba kiranya ubengnya kabalang mokhar hadu kata kipin mi penban saki ki jinia kun ma penban kisos ki penkut no coordination ru jongu pastor bang pi ngana ngatri kam sokar ban kini ya kepriang ja jong brio kampai ke basuk ya long meeting min miet ya pun kini priang ja men step kalong ka ke basuk kala bo don syu ka lat kalinti ban apil syu might be ti kabalang kasem sistem namar bagi sikhi ba tho kam juba ka bomut
kabalang mokhar kamdei kabalang kebe kilong he maki no po sinot maka sinot imat dei maki kilong maki ken ma wi ni go wei ken ma wi ni go wei num don district num don presbytery num don sinot num don KGP assembly lem don kiri khot jong ki balang ken ma wi ni go wei de kiri khot ki bajiet rang ba balang de kiri khot ki bajiet temen basan de kiri khot ki balik mi ban perlong ya ka district kibang itip ya ka Mokhar district ya ka Shillong Rilong presbytery ya ka sinot mndi ki sinot kiba perlong ti halo jing kini kijing sisya baro kila le don bor haduk kata palat ka jing le don bor ya ka kemiru kim saliasu kapang kemensim bejonga habang anyi i kini bikile iki kim yu kosu pisu pin kulma de ka balang habaka balang ka ja pisa hadu sauk kulur riu pusan lakka hatu rada de bakini gnu ki balang ki ja ka ni ka pisa ladawan muslia da ki wei kinya pedang ni kata kinya kemen ni kata bali ki wei ginwan muslia ka balang ka ja pisa ka dir ka branjong ka don ka bod ka bande ye wa hana kempentit sa presbytery kempentit sa sinod ari kamu di gani daka general body jong kabalang kiri khot kabala kia rai mde gitu ki temen basan kini lidi ki papli ki kamrai rai mangi banle ki bas deh lor jeng kakam nda bagilari ki kam ki bade ki wan ki jingkeli balai kremle lang ba ka district balai kremle lang ba ka presbytery balai kem pentit lang ba ka sinod kay gani hajing sisa dikum kita ki reuniam ki ba money you play ki ba duai step boy men sgi ki ba duai men mi ki balai hikai ki wei kila di em dong tongnya lum tongnya perkat ngre em pun kulma kamu mut balik ya dan bentah kan ni jinja pisah dan bentah ma piru ban ngadai ki beri banang ki pastat pasempang ti kat kata gajak pisah ti kimna dei banong ni tim ki ma ya pengus ki ma ya kere himo pisah ko pilain demo ini aku silia utai ti beli tu ban muslia boleh la don lang nang tai don bentah lang ngau pitar lo kata haji syati la dei banyak kersian ken sau kulur riu pusan lak kidai men syo kimi media hana ba ubang syakida wo ko mei unbang syau kida sau kulur riu pusan lak ko pai ba kari khasi ba jain tia husiar ba menta apa ki ying mani ladai ki ying mani sna pisa ngai sen di temen basan dingi kendai bo ngadai sen kila temen kim junang yo thia ayo dem ngai senei ngaduai ba jing jau mat bo bleu ai bore ki kite song ya ka balang ki hikai ya ki hikai bo bha sudah kim ju sha ini menjadi persya ki khang yong em ka tiru blei sam sa pun riu si pho puli ya kata nasus nei apa den jing sha keren ben ke jong ki ong serum seneng ka ba si osngo ha ka balang Mokhar la pernyai do pulut baru buat Sikap sih, kita kita beri hikai sabar. Haji kabar orang pek mau tam tato ini pek. Dari nakaliang jong akum udah khot jong balang presbyterian Mokhar ngadon wan ong tang keni kewi. Lada kita kibalik kiskong hu bagi penkulma de ke balang sange no. Ngilami nak sinod. Ngilami nak presbytery. Ngilami nak district. Pia kuslai eipat. Ya eipat pidang ya kuslai. Kiri udah khot jong ka balang taki hajar kelaya mendior mdei gitu kita men basan kendai ngot wat snow to bakla dei kiri udah khot jong ka balang kibala rai ban mi no kan mau kita goe di kiri udah khot jong ka balang pitep ne fratrik u Desember hajar pusan ka sakramen bakhadu jong Islam hajar pusan Klem doni manu boong naga state committee ban ong pi wadewan kita men basan pi wadewan ki pastor kita le aknang nyongot kita men basan sangot ki pastor ki klemwan araja praspa ngot ki rekhot ki wan shim sakramen kitep baro ayeng made izau mat ya jing le na isin ya kita men basan kendai
Waduh, pastor, set em sau kebir dalam dia ulit sam sedih kok. Kami jago no. Kerja kepala bokar, pendaran, beli pendaran. Ia yodut baru aja fras pak yang kesakar ben. Ia selam bersama di pastor ibu pudi kita itu men kejaya serum ya cedeng dai cibli wan. Reken mau ke kowe. Ko padlang kristan kadi khati jantia. Is ya duai nak bentak kebalang joi. Ngiti ni ya duai, man kas ni lai spa saus spa ngot ya dan yang madi. Nama ubli udang i. Tengah kerpat epi. Bamenin ru ngenciat hu epi. Haga jingalang jo ke silong ridom presbytery. Nan lor megila uwen ya coordination ti kila uwen ya coordination jo di kendai ngot teber pesan. Ngamtip ke ibe kadau bagi uwen, ngamtip. Kintar na sai ka segi hapo silong ridom presbytery. Ya kini kita pedi ki kendai ngot kita men pesan. Kiba te esong ya kebalang. Kenyataan nak sinot orang scan. Ya kini kita ingat kita main pesan. Blay keren ya kini kita views new. Makin kelak ke babot. Kebalang ke pediang ya kila lagi kelak babot. Giruin pediang ya kila lagi kelak babot. Tang makin mau. Blay ya baro. Wat ya lambak lah ya kita kot jaga balang. Wat ya lambak lah ya kita baru ngwek kestan ke dikasih baca itu. Tang dah kini kikin tian kublai si bo dia pi. Te kani ke jingjak pisah kan ba. Kila file apa ya? Dia duk mentar de kimpot mi je yang kadang sak pok polis department Di imat kini ke jingjak pisah ki fa imat banyak penjak ai ki kot kislah fi. Di nomor terkenal kin penmi nak kini huri hura. Kala benda yang tak kan. Lem kum ta te nya huri hura ye. Abang ila ada kaki itu som kop kan boh. Dari som kop tu pulit ini aktif. Tengri penhuri ura tengah ngam susu pi. Raja pisah na yang jong pi. Ngawan tu kelar manga. Nang tadi ngap penhura. Ngam tip siu pi. Ngam sunang patai pi ngadi bang bak beriu kan. Raja pisah na yang jong pi ngan bentuk kelar manga. Ngan penyapat yang jong pi ngadi. Ngadi ada itu. Ngadi itu. Pi dong pi atau pim dong. Tengah orang sutu syuk kan, apa jak pisah kebalang kalau skim nak kakam. Wah, ya wan mi sana street, ya wan mi sana presbytery, ya wan mi sana sinot. Ngantip syuk sana ginya mi. Tengah orang tu bau blay, orang kublay kan. Budang ya kebalang ke jongi. Budang ya kebalang jongi. Blay yang orang mi no aku nak sinot sepi. Pitip, kilek kuno. Ngatip. Keleng kari kasih jantia bonong wat num priang ya kebalang presbyterian Baukar hakasinot migi wat num priang ya kebalang presbyterian Baukar hakasinot preng wat num priang ya kebalang Baukar haka ribhoi sinot nama hangtul labun deki beriu kiba lapnya da kulut pada buat baki beriu kin singai bapleng ban kentai kamar bakum kita kibri ke penyak balang pinem nalor ba kila pen kulmar jak pisa kili thok ni suko asik perthai barahoi kum noti gini kelong pastor kelong temen pesan kelong rang balang kelong dekat balang kelong reuniam ani nganga ong ledi ma fi ublei ukami kai bi yang kimanong kristan kumde ngamtik syu akan nong rima youtube kelong kumde ngai sen yang di temen pesan ki bo pri de ki ong si ong ni yelong jai wat ye tha cherum cheneng wat ye melin nimdei ban hikai ken mau ku ki khon ke balang ye im bat ki ong tang kan ni kowe duai wan si yang bani nama dak kadang ngi ko ngu bat kayeng mari kan tap menta de ki nong duai ta hakajeng sisa hakajeng hanga marwe tengam tip badon arliang nilai liang deng tip bagi dang jadi teman pasan te barokoi nyedon kan remut ki teman pasan tawa siu i batang kandai mut ki wan tingi si om sunu ke gija ban ong pai ban ong pra tingi kam om te kumta haba kim wan hi ti le si kim ko asu nama ki komiti jong kabalang wa kam ong wa dewan pastor si pastor hi ki ada kasi ti bangin tresyo sangat biang ki pastor jong kebalang sangut ki ada kasi ti sa ke ex committee jong ke presbyterian balang Baukar ba kim tresyo ti haba kila ong tresyo tengi lengo ken
perkat ma fiki kelung baring pin baptis lu haftar no ay sertifikat amal bakim treisyo to perkat ma fise perkat kata ka di hikai ka jong ketien ka jong bulai perkat ma fi kata ka di hikai jong ketien ka jong bulai wah ki pastor ki badang yadon mata haki sinat haki presbytery ngakerpat fi syakri yo bulai tieng yo bulai pipin kile ayu ti ki kelung ki bapli ban pin baptis haftar no kile ayu ti ki bapli ki kelung ki khun ksiu jonga kile ayu te wah hadu kitar ya kan baptis bahasa kile ayu kepang ke bersiam jonga kepang ki bam tip ki badui lui ru ki ha ka thup bakinya pen pat ki pen pra ki ko ki pastor ki bande ikni ki to se ya kala ba mot no te ya su thu se ya su thu dem se ya keren se ya ko hok ki sa pide ki pastor pide ki temen basan pide ki rang ba bala ki bala jit do uble la pen kentang ka kerteng uble ukpa uble ukhon uble men se ba khot to ya nong kum ta se dan pat na ko ka por ba pen kentang tri hok uble un ker khu ya pi lap hadin suki na do kiya na do tegis nem kat sa kat slai kat sao kat san kat riu ti hadin ka sawan poi do kat kentai ba pai ya oh ti ka da bu pastor kim tre menteri syu ka kam ting ngin ngam tips ken ngaling mo ken ong balik kim tre na ka committee din you don't make you don't ban ong wat tre syu you don't ban ong wat one syu la ai kam ki ru hawala ay ki bikin keren ay mani subjek ki kaman te hab kya kit biang gini teman pesan kendai ngut simit ong pe kimwan keren le sai pen keren no se mo teman pesan ani ni fikir ale apa lagi ay program ni ki pentit bar kai berokat remote ki teman pesan baro remote pastor isen av kaket klip mat bakado kila atip ki ayo jentip bakim wan na ki dawam la akyat fi kani ki kalong ngam tip syu ublay ni uksu ibadan ka do ki ngam tip syu tengah syukur patang ni ko pai ba kristana kari kasi ba jentia tu ya keren lem si kila lagi pastor banyak trino ka kam jo ublay da ka hok ka jing sisa hari India ka ni sa pen sitom gibriu ye ke barang kristan sak tempat yang mani sak peran sak duai sak register wo hari kasih jongi ong anal lai lut mangi menta sak te agini kelaban bodoh to milih ublay tip undon lengkat bat ki balang hari kasih jantia kinyalong kawai ngile syari boy ngile sasami ngile sami ngile satir ngile sa ki pedang iko ada bandana kasinot mo nom kwa nga kwa banong bandana sinot nga susi tama ka we kasinot kadi ko bale bahe adu kadi nyahap em banbi lada kinong sensarang ta kidi gibri ki bangbe nyahap em banbi ki mapin kulumar banyak ni ka balang hindi mangi kwa ban ong magin mi no ngin thao la ka jong em phi nga persya jo re kata habang ipersang bandit ba ki we kili ong em ki tugum long so what sim ki ba pli kita kisinot kulumar mano pun kulumar kini mereka balang ke ngi kwa bandon district ngi kwa bandon presbytery ngi kwa bandon synod ngi kwa bandon assembly ngi kwa bandon PCI kata ka di kanong rim jo ko jinglong kristan jongi nadu pala seng handiri khasi ba jaitia haga balang ke jongi menta ngidon pastor McDonald Pengro ngidon kendai ngut temen basang gidon san hajar news pa arngot kiriu hot gidon kentai hajar sispa kat kentai ngot baro hakabalang manginang sidak raisen tamangi ongin siawa dan ti sinu banle tiadu mentap de ti gidang persang bi huri hura ni pi kulmar mandi bopli musunang siu tip siu da kelir kimpet tip nama ba siu asmo ba satu rom long ki ong siu ko primi sa kini kira yung presbytery menen fra so mo tong ong na nalor bala ada bueng ordination kwending
Empat hon, lek pen benar sa silong rilom presbytery, lek pen belas sa sipo sinot, balay, ban pat hon dia, ban pat hon. Kadai mo kata kajing hikaya ki, ngate ngalungo ke, ngalungo, kialong teman basan, kialong lang balang, kialong pastor, kialong tengah benyatat. Ani, tau ublay yung penmi ikiriu syampang, ublay yung penmi ikiteman basan, ublay yung penmi ya ki pastor ki badak set tin yu blay namar kum ka balang iya ilong jing duwai ban ya jiet rim dokhat iya penong jing duwai ban jiet teman pasan ndah bang ilayo kita teman pasan iya ong ani ublay ti rasai ki beri ki bakin sai nim poi perkhat peleng ki long kum tu mo ong tin ublay yo long kum ki mau jing tek i tenat na jrong puut siapa ai bagan long syuk kum ta ngini i tenat naduk klik haduk kejat naduk po haduk abar. Pi kalau kumni ada, lembab day dah kibor mana jrong kiba aibor kiba hapo kumnu kini ya kata, kumnu kini ya kata. Laranga ada nampak ko office, kinum lah tigi officeria bakin sim action yang no, kim lah, who authorized them? Nobody. Disciplinary action should be done by the competent authority. Director menilai through him by his instruction carry on the job. Kini di kelong tak. Yung day watay nang tay ti kiro giso ang kay. Ani hilay dia panat man mo kan kenjo. Kasinot at ngatip mga aday po. Ngayat ko ipi. Kiso ngayat ko ipi. Ngano na po central government. Ngadi tamangan niya ko ipi ngam ko abangan ko. Judan mo hagno ke office sarkar. Bayo yung uburi unong ailat. Buon apil. Judan, tang kinat semi, long ship meeting with me, Mike Step, Clem Jing Salia, penduk jai kilok ki khon badang red. Nei ki nyok kini kelong puli pastor. Uim nak kelok trop tu. Sisi ma pila Mike coordination u kim ai tu lop, tiun bam le. So senei ki nyok. So senei u. Teman tahun bam le dia. Un bam le ki ti ge biang ken, so kelon pran lek ka aja pisa ni le, uni ko puli dia, undan e dia. Ya kemen. Ya kemen, raja yang ikut kiti jam kiti pastor, bala mai ki kem dau kem ailat mana pil kias hukum no, tiap kali tu, kias hukum no, la raja ya pi, raja yang ki wei di film salia, la raja ya pi hukum no, piasun personal, piadan tak cross personal, piora ai ki tambalang, tadi banyak keren kan, tu ni isi pamo, tang bakal ni jingjak pisang nyawat mo, ngai pilih pun no, penkurban bagan jak. Banja ban kot ban selaban tarbang iyo. Kayak gede. Ngam laksa be. Ngam laksa. Nama tak kadau ni ya ikenti kepada mendon lu ke balang ka jongi ka de ke balang ke ban nadu baki pen kurumar. Ju pep jingaseng sisi ru hadu meta. Sibet ni long jaseng tuai. Bat na try sibet ni lekin poi daki hajar. Jing jauh khoi ki ja. Hari mo pastor mak pengrup. Lo sa suspend hobna June araja apusan. Haka avenue ting November aja akusan pat convention dan coordination jo. Tinda baglaway coordination jo umnan bos uban na iye. Tigini baro kibayadan na committee kre perkhat ne kumno. Tiki ni ki khandai ngot kim so de hok man weng kumno kin weng ju board ya kata coordination kajong pastor. Na ki kam ki jam baro khoi buktrei na kabentaban lap igini ki balai le ya FIR be hadong ne kijing ja pisa udan bentau pengrop. Yang don bentau pengerup kiwei pat kiba mi hap kan ni kim tre yang em pi kajing isi yang ki personal crowd yang ki to ya la kajong kakam ya keren ni kepisakan ka baja oh habaja pisah sau kulur busan lak ili tanra man ya uburi ya personal yo bokum ta ya keren si kum kirang ba kiteman basan ki pastor ya kakam ja pisah ndi ya tak kakam tu pengerup ulang kumno dia keren sabar ya umman ha komiti dia keren pisahin di nomor ba kata kejingnya keren yo kita long kumtala ik hado bangil ada bio ajeng tip bakum kinong sarai balang ha komiti ki ya kerup i kemakinya kerup bale nomor ba kidon gini ki kendai ngot ki ba ong tangin dia pekat kumnun sude kumta habo buri upai ka pa an suwe yo kumnun sukun ta yo
Bal kini pada bahasa pada rapi muang itu ngitim kerjaan sio ni baik. Pai ke balang, pai ke komiti, kipen pai maki mangili kiri rukhot, bayadan ke balang san hajar news pa argot kiri rukhot ngimtip ngimtip sedang na kut ngimtip ngilajit ikibrio jong bulai walaupun kentang rekini kimi suku jomut. Apakah ja kapisa ya keren ya kata kapisa. Balai dan personal crowd finiwan gara kata haga kampisa. Balai dan jeng ma. Bari bon wen nos nani ngim tre ban EU. Kita di pastor bali jim sutu. Dan personal crowd visi brio punya penkulmar yang gigi barang, yang gigi dekat kendai jar siswa kan kendai buat badan ke barang. Penkulmar mentai ke pertai berkhot. Hado ba phi penlearan gini kendai buat menen balawen bila song kemen mentah pada gini kendai buat piong ninang penlearan tas ha kas presbytery ke banlong tay apa din apa malan student badin penlearan ye kiru haka silot ke banlong apa orang scan pimpot dia hun mo beli mi hun ayu ba phi le kata kadi jika jong beli banyak shon banyak tikuntai pimdan su udah kaji su tu tang ba shori ui brio pin kulmar pertai ngam pedang ya gani uyang akan orang ban pai le kata kadi jak pisa pia pen bori ma pi ban pai pia pen bori ma pi bun sai namo bori ban sai la pet tiup ni wo sai mata pada dah wen suspension pia kemen pen ban bagi pedang su yu kai kani jing le ngam su thu su di orang pa apa dia 6 ngalan riu po pras nem karta ngam su thu su nama zakada ko wara ani kijim kulmar ka balang ka bang ngam su thu su thau su kadi ka jingle ni kidi ngam tip su tang play nenga ong tang kadi ko wei la fi wan kha ni pediam na ka jing kai ting tang play ong to ya ma nin ma wan pha ta wara ba ka jing so wara je kulmar su kublish po tang